Anara Claudia. Ze zavatra nazo anay moa zao misy asthmatique. Fana pisy asthmatique ana tamin'izaho mbola kely mbola menamena mbotsona. De lafa misaky ny lafa ny andro moa lafa miovova ny toetrandro mihetsika le zavatra. Na manintsy moa na mafana io. De lafa nare fiangonana voninahitra moa zao de nandraty de nivavany nanatony pastera de nivavany de zao afaka somatsara enan'izao. Inona ny proof itenenanao fa afaka ianao? Ny proof tena afaka satria zaho boka taminay mbola niafavo be ny tratraky le lafa tonga teto amizay lafa nimetrahany pasteratana tonga de niafaka tsisy raha zavatra intsony henanako zao. Ya, inona ny fanafodiny hoaninao hatramizay? Fanafody ihany nisy fanafody chloraphenamine zay de misy akatakata finomoko rezay le rezay finomoko lafa seky mihetsiky le andro mihinan-drena avao zao. De resaky mihinana an'iny de hafahafa le izy? Mihinana toa de hafahafa se mbo mihetsika avao le zay. Mihetsika avao fa tsy miafaka. Ya, de amizao ianao afaka tanteraka. Tena an'izao zao tena afaka tena somatsara zao de saoko amin'ny fomba zao tena afaka. Ya, inona afatra anao zao amin'ny olona? Afatro amin'ny olona zany de aza manao fitontony fivavahana fa Jesosy tena manafaka eo amin'ny fiainantsika. Wow.